Hello guys. Mai tá aprendendo falei. How? Hello guys, my follow how. Hoje kita aprende um satu usa format fill ou format border, né? Então, usar hal texto halai clara. Agora kita vai aprender então onsa atu mers itu nih yang coluna, itu nih yang fill, né? E depois antes também tu recreate tabela ida pode utilizar border no format color no mers. Aqui dia tu mai tara muito fácil colocar Excel. Sorry. Maar local en file zeker. Aprende Excel. Oke dia kini kita aprende makanya. Kohin orang kita aprende tan next. Jadi agora aí satu truque sheet nada, me click da agora tá. Next format. Border. Format. Agora satu recreate yang ida. Akan usar lagi. Oke dia. Hama buti new sheet pada sheet form kalau saya ke mana sheet form buti new sheet form itulah sheet nih lebih musik mamuk teh kira-kira kenarang apa jadi kau copy deh ke sheet ini mai kau block pinnya kau control C hama ke sheet form nih hama tahu ini bentar. Oke dia. Ihane ita tu aprende con la mers no format serne. Agora é mers mas sencilla. Mers mas exemplo. Segundo coluna rua né. Foi exemplo. Segundo corona luar nasa ne, awal luar hamu tu ke, awal block ini nasa ne, amanias, betul luar hamu tu ke, okey dia, ni awal nias. Oh havel block nasa ne, ada tu nasa ne, awal block ni nias tu, ni ambul nias. और कॉलेज से हरे, अगर है ने का नारंग address, date, item, price, quantity, total, negativo. Agora, how karakter kita aprende con apa, kita aprende con apa, how nurse ita fill coluna sila y nomás hago ita niña embolo dia hang insert column or insert row na o inside foi hal kita aprende ano ba insert row no insert column. Oke dia agora tô renana colega se bel hari de explicação sobre bola aplica kita terus agora hendak kan meeting sebenarnya klik dalam luar deh apa misalnya kita klik dalam luar nih highlight otomatis pura hasil letra ser agora have insert sama tu insert be row ada di dia kene colega sih atenção
how block di sini, how kar insert ro entah klik ya, hama insert cell down, significa insert para cell itu untuk oke dia kita insert tuh nah, memang pun terus nah how kar ini memang ada tentang hamai klik ini lock yang sana hamai klik kana hamai insert cell down ini cell down oke saya akar hakar insert file isu sore ne tung mai isu sore ne mamuk sore ne ta se hal klik ini klik kana insert no oke agar hakar insert ini hamai klik ini insert ya kalau for example tadi hamai klik yang sana klik kana insert oke dia agora ini kita tone ini agora kita tuh apply dan almer ini almer saya ada metode halo agora mer sebuahnya kamu ini saya ide deh saya mau halo my mer ini blog sila isero nih ngabuti mes cara sana sih agora ini price nih kita hari price preço nih kan verbal preço normal preço discount saya itu nih kan exemplo terus data na kapasta live exemplo preço nih discount preço nih normal tata preço normal discount sekarang orang itu nih belum fura kusok presnya nih belum tahu commerce ini harus berapa jadi paten presnya mer lock tiruannya jadi mer cara sana ya kiranya bahwa kita prende kon apa insert column atau insert row no kita prende kon apa sama tuh halo mers i harus tetap antam atau tahu kornya agora tahu kornya kalau klik deh nih aplikasi normalnya how klik kana how my format cell how my fill how my por yang preço normal untuk lo entende yang preço normal mana agora hamai ta iha discount nene aplica hamai formal cell hamai fill hamai orange oke deh ini udah musiknya oke dia kolega sila nih bemakar halo bela for repetan dalida o insama ka to halo mer tahaw for exemplo dela ida tá ok esse exemplo tá fazendo né tá nada address date my item like my price sorry ada total yang kali datang sorry nih nah yang nara tablik penibasori yang address data item your price tab quantity total idan ito aplica formula idan ito sa normal
Agora halo dia border blocknya mentioning blocknya namanya border itu pada block ini outputnya namanya informasi my field my index oke nama itu ini blok ini satu kali elektronik sama ini agora kalau ini blok ball oke baru kolektor berhari agora ini nara mai be expression ne ka expression dalam expression discount expression normal ba ke expression sa ta ser ma to alo how my user insert row ser insert row hasana insert row ne ferramenta ta row idane tungtang manta ser mahal a block tin hene example hago kali insert na block tin hene klik kan hama insert ta ida af tikli atau tan example ya a b c d e f g h i por ejemplo puede ser agora kalau insert de repente declaran agora kalau ser berhari ini de diferente block tene sama insert shift down ini insert tu nanti insert mang kita nene kala insert mang lost to kita agora tunten na muda tiana agora ita hare ada lead eta hata tikor kita hare agora insert ne tu ma block tinia neronia insert ro klikana ma insert ma shift insert tu ne mamu ta hare ini mau tu insert tu ne agora hal preço agora thare preço normal preço discount agora hal tam colando ne sa tam click ne de click ne click ne no click ne klikana insert tamana sa agora ne hal tam seda halo nia da preço ini preço normal ini preço is essa da loss na to klik dalo ne para foi espaço agora sai no ne agora itama ini tatu klika seda mers block tu ne mau tu mers ya holo ne preço ne la comprena agora discount problema dene mihane ai pa agora non sa ne sanete entah ni insert ni tu mai dek how insert di dene tu mai ame block ne au klik kana mai insert pro chau klik kana ni insert tele te fal los kala cosa ni klik kana kana China itu ini dan namanya kayak hadiah deh di kamera sih hadiah di kamera tahu ini normal discount oke saya agora ini agora langsung saya langsung kita tahu apakah tadi ada blok maksudnya oke itu berapa tadi agora ini saya fokus nih namanya nes dan ini saya sana agora ini agora kat delete bro sama block tin ini bro sana klik kanan sama delete ini saya delete cell apa delete ini cell sampai kita luang idane vale va data dan dem ita fingo pe halo ne
Esse exemplo agora data ainda nem é né? Esse exemplo data nem vara com essa né? Esse exemplo de esse exemplo né? Esse exemplo dados né mano? Você vai ir ao cara esse exemplo esse exemplo esse exemplo de exemplo agora dados ne bar kasana agora sekarang insert dulu kan karena itaruma itar insert ne kan dados yang lain ini bisa akar insert betul mana tesel block kan sana kan ne kan insert se exemplo agora karena insert di ida de klik ida de kau mah hiwit ini insert ini dados lain saya kan sana dados lain ne warning jam mana compreende तो है देख भाई तने tutorial ohingnya wanaba onge sama que usa MERS no atu insert row ou insert column porque se cada pergunta semua bela leave e comment use que comment opos por ne que hatem que tal um like e subscribe no buat notification bell buat video di futuro mas follow help out. Okay, cara que nem bela ajuda colega sila aprende lá. Thank you, bye bye.